biyang di tao. Oh, adawag mo, Freddy, honey. Nagluhot to yan. Umawag manay. Asino date na, Freddy? Ay mabit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam daytoy. Ha? Rabiin ngam apay adi ka pay lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya ibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabiin. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani kaw. Adapas kan iji balay dakit agaw awes. Agrobata kon Ay, uwin. Umayak tumanayin. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Intun maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanayin, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya temut titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanin aya. Iji balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Sorry, bakit? Kunak no tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Siguraduam nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anya man tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidat. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no adda madingar aramidan. Malala. Maturog taki din tanay. Rabiin. Ay, madamdama pa'y. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinagapwa. Ijay nga rod balay ti kumparik. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo mamuday jay. Barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babae. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manen amarabyan nga agawaid. Imposible magtari na bing at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew jay amayaw. Babaero lata. Ay, inlaklakay na tiki na babaero na. Gusto na nang. Di ka agsangitin. Ay, kasaluan jak agsangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tatang. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jainam kan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Apay, anya timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Apay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay sigurado ka. Di nakipulaw ng iti inam. Wan tatang, promise. Adda chiksiyo niya. Hey, tagtagaray. Wan, adda, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media.
Dahil tiladawan na kita. Ha? Hoy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y abam. Adamo ba si taste ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta. Ang kasano, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo'y pagbaga. Di na mamuan. Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti silpaon. Apay nga agpupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan niyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. Ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. Ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay. Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiay. Ay, nasa papayapan na turog. Alas 7 la iti rabi maturog man ang tibagbagam. Ay, baka turturog Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan tati madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita ibagbagam. Na. Ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pension mo. Ay, uwahin. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayatin na denggang. Kunam, ipashare nak ijay balay yung kaano nga Intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Yung manon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo. Okay, honey. Umayan! Mabit lang! Adda dito'y ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti salod-sod ko ti song batam. Adda ka di dito'y ni Frede. Freddy, honey! Addamang damdamag kan ka! Hani tarupa! Ay, Ay, sandun mo na ita. Apay nga daka dita. Awalan kay tibain, Frede! Ay, sos. Kunak to pa'y kalt! Hosto tinagparit na kanyak! At naman yung babaem! Babaero kalaklakayan! Freddy, honey! Ay, hindi kaya ta sa unday to'y! Imposible ay adi mo among ada asawa ni Frede! Siyak ti asawa na! Anay ko! Diyak ka mo dahi tangay bagbagang! Imbaga na abalo! Iso ngay naklod ko! Among karod ay si bibiyag ka pa nga asawa niya! Ay, husto daitan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Pwede! Lino ko naklagayam! Inalilaw na! Saan ka na kayan? Agsinatan! Rambaglaan! Aga-agaw iti asawa! Napanangaro din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan asan nagaw-away. Kasi mangaro ni nanang. Siguradaw, asa na makaturturog na jay, tatang. Ay, saan na maulit. Las siguro day jay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang palami isak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti, Boil Mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak.
Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawon maw. 18, sir. Ubing kapay. Apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitray sa klatan dito bear house. Anya? Adan nubyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth. Agpaisaw. When, sir? Promise. Kaya mo tiyag iskwila, Estrella. Awan mo't nga rot pag-eskwela, sir. Siyak ati mang paadal kang ka. Talaga, sir? Abay pagadalin na. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayatakan ka, Estrella. Anya? Diya ko nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, adagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, adagasat ka, ay pagadalan ka. Ngam no, basta din na. Suray. Ngam awan maitulong ko kan ka. Sige. Mayatag. Mayat ka itiyan niya? Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no, kasta adagasat ko kan ka. Aklunan na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, Ismail. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala. Isardeng kuntaw. Kapay. Sinardeng ang matan tiyag checks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo ni bakit ka dagiti anak may nujak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya. Talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ito yan. Sige. Aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y ama yung agbabae, Ismael. Ay, bakay. Anya ka kanay. Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta. sakit-sakitan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Takonsumisyon to matlang ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksokat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanya, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugut ka ke ay. Agnaitan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tayin na agbaya din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh? Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino da ita umawawa kang ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna akong nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Apay akas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, suro tag itinalimad ni Estrella. Simbrek iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat kan ko na. Kat inagkanan ni Estrella. Nakalala ilo day titunggal may sa.
Ay, awanan pa hindi ka babae. Paimana. Estrella! Napay sino na to? Freddy! Apay nga da ka dito ay. Ha! Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Oh, mabit lang. Apay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba't padak alakay? Lubiak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon! Saan kayo napagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklay pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay. Awan mo't ti babae pagapaan ta kuma. Iso nga agawid taan padak alakay. Kumusta kan bakit? Apay nga da ka. Anyak masapol mo, Freddy. Ay, kailiw ka na sawak. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian tamanan asawak. Saanan? Na. Manjakon. Kakaiso na anak ka move on na kon. Naragsa ka kon, Freddy. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat ayatag bakit. Di nakbulat singay. Tamo kung day nga style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisangwa ng bakit. Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnet kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw. Tumakder ka dita. Tauray anyak aramidem. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, anda ni tatang. Kaya't na kayo makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan kanas ko ang makisarita kan kwa na. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo tan sinardengan na ti agbabae. Abay, di yo kadilata mapakawan. Ay, Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. kay basol ko nga raud. Kakaiso na natal ti panunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasiw nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag ko, tayunog mo. Wine, bakit? Okso tem ti sapatos ko, taala ti slipper ko. Ay, ariglado bakit? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan dagita. Kalpasan na, ingka makitsenda, tailutwan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palam amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langay. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, Ay. rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapay la iti kwartaw. Di tapay la agab-abay. Taagag-agasak pay la nga aging gaita. Naawatam? Uwawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na.
Inijak mata na namin pinsan tag babae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwa kon. Alakastan ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak tagbali na pamilyam. Liklikam tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano nyornos para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Kat God bless iti tonggal maysa. Manang Biyanan! Hello, papagayam, naimbag nga oras manan. Siyak manan, ti pagayam yo mang kabkablaw kada kayo. Itinaragsak nga aldaw kan oras yo ita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo amaso, saan na apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay kan ni Ma'am Imelda Valdez, ni Danilo Abok, kan ni Leonardo Collado, kan Ma'am Perlita Collado. Kastoy man ti surat ni pagayam maso. Dear Manang Biyanang, sapay kumata nakaradkad ka kanayon adanunan to'y surat ko. Istoryahakan ka ti kapadasak may papan iti babae. Kanayon nak ngamin idi amapaay kan ayat. Kat gapu iti dayta ay ayak unay ti bagik. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ading Maya, adda ka di matla ng namakin ka. Ladingitak, Mang Masong. Numabalin, diyak kayat ti makapasakit iti sabali ang tao. Ngam kapilitan mo't nga ibagak da ito eh. Sorry, Manong. Ngam saan ka nga iayatan. Anya? Pasensya ka na talaga. Ulitat, diyak kayat ti mang pasakit iti sabali ang tao. Ngam saan mo't amabalin apaglibakak diriknak. Iso at ti makunak. Sumapul kalaangan iti sabali nga armam. Tauray anyat aramidak. Talaga ajak maisuro ti bagik nga agayat kan ka, Manong Maso. Pakawanin nak ko ma. Awan ti rumbang hikid daw iti pamakaon kanya kaling. Tawan basol mo. Sige nga ro, dading. Patuloy akon. Sige, Mang Maso. Pasensya ka manin ha. Sapay ko ma, tamapakawan na. Nasakit inagam ko na lang. Salang tinayparswa kastoy. Kanayo na kagmalmalas kan ayat. Kanayo na kamapahay. Matudugo na yan di pusok na lang. Ala, kasta talaga. Di ka mapukawan itinamnama. Ado pa'y dita ti mabalin mo nga armo na nakaw. Nalang. Kita man ni kasinsin mo akar daw. Di mo't namin adaw na napaay. Ngam saan anapukawan itinamnama. Aging ga nakasarak iti asawa na ita. Tinakasingsingpet kan napintas nga asawa na. Nalang. Talaga akas ti baro, anak ko. Ramon ti biyag, dagiti babaro akas ken ka ti mapaay ken ayat. Magapapal nga rin dagiti saan anak kapada si tikastoy na anang. Sa anak nga minanatayar. Ay sos, di ka kadyag sa uiti kasta anak ko. Taawan na iparswalaan. Pada, anang. Siyak da ita. Ay, siyak, tinaiparswa analaad. Ingka mga nan masaw, nalpas kamin anangan. Noon nga ko mga nanang. Ay sos,
Ay na anak ko, amok ati manen pan nakapaay mo ti pagkaskastaam. Talagang sawan gasat ko kanayat na lang. Saan ang amin nanay parso agwapo. Malasaksa mo tanay parso. Saan man atila ibagbagam? Magpaiso mo na lang. Nay parsuak sa mapapailatan. Nay parsuak awan mangipapatig. Kahit da kami ngay akamong ti pamilyam amang ipatpatagkan ka. Ay, Kanda itaw tilaglagi pa masaw anak ko, ah? ay. Saan lang nga iti asawa, wano kaayan-aya ti pakasarakam iti ragsak. Ti kang runaan a pakasarakam iti ragsak, ket ni Apo Diyos anak ko. Nanang, Mala, agrubwat kakitday ta inta makimisa. Tapno maalay ayan tiriknam. sige nanang. Sumuran mo aktaw. Nanang, kitaan nyo man bagay ko ti pormak. Ha? Na? Ay, uwan, bagbagay mo anak ko. Apay, papanam. Nanang, simbangpit ka nung na Alicia manipula bro. Inak man pasyaran. Ay, katwan ah. Amukmat ka at asigod akursunadam ni Alicia akalugaran tayaw. Wala lang. Mala, good luck ka, maso anak ka. Kunaklan no, sino tinagtuktok, si Kamot Gaya, maso. Sumar ka. Agyaman na Alicia. Ala, agtugaw ka. Agyaman na kumarin. Ayun Alicia. Adla pa sa rabok anatang. Kapurpuros da kita. Pangpakbet anatang. Ay, wow, nagmayatan. Agyaman na ka. Ang bayadak at akababain. Ah? Saaran? Itagkuhin ka lang ita. Uwang gayam. Baruak pa'y lang aging gayta, Alicia. Ken, amok abalasang kapay mutlahan. Ha? Ket, no mabalain. Ituloy ko kumamananti agaram ken ka. Jak na ituloy itay. Ta nag-abroad ka mo ngamin itay. Anya? Alicia, ay-ayatin ka pa'y lang naging gayta. Saan ang nagbalew, tiriknak kang ka? Nanang, nakasarita ko na Alicia. Nagkapuwak di balay da. Kahit, anya ngay, kumusta ti panagsarita yo anak ko? Okay mo nanang. Naragsaklat ta kasarsarita na Alicia. Saan ang nagbalew? Kahit, nagdaton kan kwa na. Uy, nanang. Kahit, tanyat ko na ngay. Sana nakatagari nanang. Nagulimag. Maawataklatan sigurado anak lahat. Ngamay, di na namlamain ng agdato na kumalingkan ko na. Kahit, sigurado kan itiriknam kan kwa na anak ka. Wala lang. Ngamin, sigudan nga gayatak ni Alicia. Sapay ko mata, aklunan akong. Tapno ikasarok kumatay. Ala, sapay ko mga raw, ta saan ka manan ama paay anak ko. Ay mga oras mo, Alicia. Ay, nasaya tayo may kamaso. At ang sakit din napatag na ibagam Alicia. Ay, uwan. Kat may papanday to iti idat-daton mo nga ayat, maso. Ha? Ala, umay ka. Umunag ka pa nga umuna, maso. Ay, agyaman na Alicia, ha? Agtugaw ka. Agyaman ang manin, Alicia. Aywan, adamanan itid ko natin ka. Karabasa, okra ken tarong. Kapurpuros launay dagit, ha? Agyaman nak, addo ti bayad tinatang nga awit mo. Ay na, saanan? Diyak pabayadan dagit, Alicia. Ay na, masapul abayadak dagita, takababain matkan ka, maso. Alan, awatan mong ti bayad na. Saanan ko nakman? Libre day ta, Alicia. Basta bayadak, itisok dito la miseta,
Pidutom tulatan no agawid ka, wan. Ay, saan? Diyak alaan na ita. Anya gayam niya ko nang maibagam kanya, Kalisa. Aklaw na naka din? Ay, saan maso? Ngamin adan nobyo. Kat umadanin ti pa nagkasarmi. Anya? Mabainak lamang ni bagay tagpaisokan ka ididamo. Iso adyak imbagbaga. Alicia? Sana bali. Mabalin talata matagpagayam. Kat may sakan to ko mga abay into nagkasar kami itinobyo, kuwan. Sige, agawid ako. Sapay ko mata di nakagura maso Sorry talaga. Ay, alam ti bayad tinatang dali ti lamisetan eh. Kurang day ta, Di pa'y nabayadan ti damong inyog ko iti. Balor ti dua gasot day jay. Ha? Ay, sige. Magbit lang ta lahang ti bayad ko, masaw. Awanan. Natudog at talagang tay pusok, nanang. Naparigat ako na yan. Gapoy, ti panang papay na kanyang. Ala, relax ka lang, masaw. Di ka unay agladlading itanak ko. Basit la parikot dayta. Saan adayta ti mangidagilkan ka? Kasta di ko na ayo, Tapos ano na kayo tanday ti biyang ko, nanang. Hindi yun lang mo, ti sakit na marikrik na kita. Nagsakit. Ay, aglaw na ti bagay. Apa, gusto hindi mo mas pasama kita biyang ko. Madus-dusa ka na Hindi natin nagbasulak. Tapay, amay kaskas tuyak. Lumaminsan, sa napatas ti biyang. At nagragraksak. At namagladladingit. Ala, di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Amangan no saan pa'y adimteng, tay talaga aparaken ka, masaw. Eso nga awatem, tigasat mo kin ni Alicia. Anya tamaw, amangan no adda pa'y napimpintas, kan nasingsingpet ngem ni Alicia nga agururay ken ka. Ha? Lulahamin na na. Lakaya ko na ba? Ganun to pa makasawa nga eh. Ito langapsod ako. Ha? Talaga hindi bastaus na kita babae. Sa distada amin. Naparigatan daw na ito puso ko paspasakinan. Ako nilimpyo babae tulubong. Pasig dami na suplana. Saan la ko man ana iparparswada kita babae. Ay sus, saan man atila ibagbagamag? No awan babae akas kanya, di saan ka kumaan na itaaw, anak ka. Kaya ko pa yan, saan ka na itaw? Tamlo sa anak, masakta na kastoy nanang. Anya, ay na, saan na nasaya at dagita nga ibagbagam kunak mag. Basta nasangit din agam ko. Kaurang-urang amin na babae! Masaw! Mano pwede kurang dito, Jeep, manong dispatcher. Pwede lang ni Daddy. Ay, mabalin pa ang arod. Ay, sangbut. Pakidandan nyo man, kakabsat. Agtugawak man mat. Idindinan yun, akakabsat. Tapno mapani tulugan. Ay, di nakpadandanan ang si Kabrata. Imuna ka nagtukaw didigid. Ha? Saan aga po ta babae ka? Kat mapan amin ang asimpat siya lagi titawakan ka. Ni, apa yan? Iso na kayo babae. Saan aga po ta babae kayo? Kat agpapa-importante kayo matang. Patas ko malanga. Lalaki man wano babae. First come first serve na ka. Ha? Ay na, nakasangpat tamatlangan na niya, masaw. Ni, agsao ka masaw. Unay matdita nga misuot mon. Di na man kasarsarita, Berta. Ay, pakitulungan nakman nga ron, tanadagsan ka to awit ko.
Ureta may samadla nga basit nga si Lupin ti bit-bit mo. Pakibagkat mo man dito may nga karton nga kargak ta pakidagas mo itabalay men niya. Naglalay nga amon nga Berta. Ano ka? Sinuswerte? Huh? Alamat tan amaso? Apa yan nga kasta kamatan? Suplado ka ununa yan? Dita ka! Masaw, inta makipangandita ka ruba, tanagayab damit. Ag birthday ka no di apo ko ni Nanam Asintya. Da kayo latan ti mapanarang. Pasig tumutla ang mamarites dagita dumaray dita. Ha? Nagitintuman, nagsasayat a babae ti numero 1 a bisita da dita. Kagurgura akit kitaan dagita babae. Ado ti dumaray ababalasang. Anyat amom ngay anak ko. Ang mga numakakita ka iti balasang nga armamanod. Ay, saan? Yakpagan ano dagita babae? Ha? Papa-importante dagita babae? Pweh! Masaw. Feeling beauty ng tumulamin. Kunamilan nakapimpintas damay. Kunamilan no artista dagita babae. Pweh! Apay aya akas tati ibagbaga manak ka. Basta kang gurgurak na kita babae. Da kayong timapan. Ibalkutan dak tulangin na. Manong maso, umay ko man isubli da tumalukong yo. Pasensya ata nabayag sa konto na isubli. Yang mun, tapumanaw kan Berta. Ni, agungungat kan samat maso. Pumanaw kan kunak. Kagurgurak akit kitaan ta pa na grupo bang Berta. Hala, apay, anyat kaguram kanya kaya. Awan matmadyo nga inaramit ko kanyam. Basta pumanaw kan. Tawan ganas ko ang makisaritakin ka. Ay, Maso, naimbag ta na sabat ka. Alaan kan tuman aninong ti anak mi iti asawa. Manjak. Pagan alok ko ma. Kan, di ka man makisarsarita kanyak, Jaya. Nagalas na pa na grupo bam. Madurmanakin ka. Ala, apay ngay akas namot tong tibagbaga, Maso. Feeling beauty ka ma, babae. Walang Miss Universe ka mo. Sadista. Nan, agisi ka titalan kun Agisi ka. Tadapay papanak. Maso, adapay mo laman nateng? Gumatangak man tay pang pakbet. Di na man kasasarita, Lisa. Nagalas tumot lang aramid mo. Ha? Unang mula nakapimpintas ka man. Kamuro kan tumula padak. Ala, apa yan? Anyat basol ko kan kamaso. Apay nga agkakasakit mo tandang iti ibagbagam. Basol mo ti ginagraraman mo. Kung di pili kay ti lalaki, saan ka mo't anapintas? Maso, no nasakitan ka iti panang paay ko kan ka idi, pasensyakan. Aklunam ko matigasat mo. Ay, saan ka pagan ano? No di na kayat saan lang? Nakarkano pa yasang ka kayat, Alisa? Nagalas taramid dyo, babae. Apa yung atangakas dyan matan ni Maso? Suplado matan na. Wan nga raw balasang kaw. Di na kayat akasarita ti uray asino a babae. Ubing man wan no balasang. Uray bakit kasla kagura na aming idan. Ala, apa yung atangay? Ay, gapo siguro iti kanayon na apan nakapaay iday balasang kaw. Kanayon kumat abagbagaan, ngam awan mo't denggan na. Sapay kurso na di akpay matangarud. Ha? Agpaisaw? Kurso na dam di anak ko, Berta. Awan na, ngamhan yung ibagbaga. Hindi pa lang nga kurso na di ak nga mainlim-limot ko lang. Hanmat ngamin nga mabalin nga agaram te babay. Ha? Urorayak nga agaram ni Maso kanyak, ngamhanakmat nga araman. Anya? Di yun man idildil da dya, Berta, nana. Ay naanak ko, nasingpot abalasang ni Berta. Nagagutpay, kan napintas mo. Ura man isunti kapintasan dito lubong, jak pagan ano. Anya,
Ay suus armam ka day. Sigurado nga aklunan na ka day, Chay. Manjak na raw. Apa ata ipilit yun lang. Di ka nga ron agungat, anak ko. Dagulit ka ito mga amin. Diya akong pagan-ano, dagita babaeng. Alang, adakad lo kasi mangpit. Nubiak, ni Sunshine. Nay, nagpintasan a baba ito'y nobya manakaw. Ay isumra ka, balasang ko. Agyaman na, nana. Ha? Bakla ni Sunshine, alang. Sana madlaw. Gamin, napintas. Kun sexy. Gwa. Pasensya ka yun. Nubading, tinobya ti anak yun. Agin inayat kami ngamin kinimaso, nana. Apay nga'y ani Di da ka di pa ni kahit kung aramidan nanang. Laimbang ni Sunshine. Tadinak pinarigat anang aram ken kwa na. San akas kadagit babae anak kapilpili da. Che! Anak ko. Lumabalin la ko mga ikasar ko ni Sunshine, aramida ko. Anya! Sorpresa ni Sunshine ita. Jack imbaga tiyo umay ko dita parlor na. Ay nga! Nagmayot ang pasaglot yan ni kadali. Ha? At hindi ka nakuti ang galing. Oh. Tiawanan ba na Sunshine? Sunshine! Anya ti kaya't asaunday to'y. Oh, maso honey. Si Kawat Gayam. Asino day ta lalaki? Boyfriend ko. Anya? Lukas ta. Saan lasak ti boyfriend mo? Ay na. For your information, saan ka ngagmaymay sa dito pusok? Sa anak asanay. Ado kayo, maso. Anya? Walang kit, hops. Ha? Di ka gungat, maso. Taawan karbengam. Laglagi pam, asikati ka udyan adimteng kanyak. Kat no di ka makaanos. Go! Go! Go away, maso! Wan! Talaga asinaan kan. Tadyak laing pagarop, alalakiro kagayam. Hello, Maso! Agpakoko ka. Ah? Di ka madanagan, tahang ka nga singiran itinangin na. Ay, sige mga rod. Kahit ko ma-relax lagi ti kukok. So, sige man lang. Ngala, kukwan na kon, Berta. Naglamuyot mo tinti dakulap mo, Berta. Dinakman nga bulaan. Nagkarsang tupay dagito, imak. Ah? Datanal pasan dita, imam. Timatan sa kamti sumaruno nga kukuak. Madam naman, Berta. Agpinatpat tapay di ima. Ala! Apa yan nga? Kahit ako mga arman. Ngam, mga pa ayan nak. Mabutang akong amapahay, Berta. Ay na! No ag-aram ka kanyak. Kasartan, Maso? Nukasta? Kayat nak? Ag-aram ka pa'y atap no masong batak dita. I love you, Berta. I love you to, Maso. Agpesaw? Awan nga Rudish. Ay na, agyaman nak. Jack nas baalan, ti kinaragsak ko iti daydi agundaway, takunak no aglaklakaya kun abaro. Nagkasar kami nga rod ka ni Berta, kat ita addan 5 nga anak me. Naragsak kami ka ni Berta, tagin inayat kami.
Nagdungaw kan nagagat nga asawa. Isama ko na kasya kun ti karagsakan na babae, dito'y rabaw ti daga. Alakastan, to'y pagayam mo, maso. Kablaawan ka pagayam maso, tanakasarak kamatlaangan iti talaga aparakan ka. Di husto jay ko na ni nanang mo, adumteng tulat tatay talaga na ikari parakan ka. Agganat kan tumot ide. Imanay pa yan, anang gurguraam kadagiti babae, ti kanayon apan nakapaay mo ide. Ngam tinapatag, naragsakan iti sidong ti pamilyam. Kat saan mo siguro nakagura dagiti babae ita. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam maso, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. And your nose parity script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yu amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama no uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, sana pud no nagantintay ipatangatang itangam sakbay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear manang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngam jak laing pagarup, an narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid. Kat iti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abaknang, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una lang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kahit, sabtin da ka kaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilanyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilanyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit, anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabaguys. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman ngagtrabaho ijay. Ayun sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad ngagsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naun. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kas nakabagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran kabagays. Sige manong, taado tayo amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka na yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan niyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsin.
Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ta kadwa yung ay may si mabat na nang. Uy, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to rin daw tivan. Ah, Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado tiyang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakanak dagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan yung nga. Uray, taadumot ti kwartam anak ko. Abay, di ka ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyay nalaklak at imakan. Kabagais, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagayay. Pagpatarimaan mi man iti palay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ang kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil a balay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suwapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana baling aruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanak ka. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo nga rod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urmong mo ay. Ada milyonisay. Kat adan Ay wow! Nagmayatay. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anak ko. Haan nga rodan. Ituya kong tag-businessak. Auntie, ad-adapin mintas ibalayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit-kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Juan. Anya trabaho ni Insan Sini ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wanami Nagbiit nga ro na nakaurnong jay anak ko. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano, pautangan nak ni Insan Seni. Ta ikarigatak ti manggad, balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kung kuna, padasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak te kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kat talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalay nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak. Nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto.
Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa iso data. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo't tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumata maawatan yun niya. Tani, talagang ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo tiyag talos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan ak mo'y tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kano kaskas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaong? Katagbirok tayo Siyak kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, diti kamin lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo ti biyag ijay. Narigat ti biyag mi dito ngam narigrigat man mo ti ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo tin ni insan ko asini. Nag-forgoodin. Ayawanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo ta na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laeng. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurnungap. Ay katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene ti katulong da. Amang ano kayat mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to ije balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ella. Wi, apa nga nagkutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki jay lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo tan nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalinti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni.
Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap-ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wenana. Isublad ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zenny. Ay, Ela. Pakilaba man dato'y, oh. Nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zenny. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zenny. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro ngagsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayadak kanyam. Hana? Iso nga ilapas mo amin nga trabahong tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. Ha? 350 na ang anak ko. Nagadumo dyan linabaan na. Ken nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta, ah? Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di, ah? Sige. Alang nga raw, anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itang-tang danlaken ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kastalaan ti itang danlaken ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na kamat balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ah. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ah. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpa amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan, Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan na kaagla ko ijay. Ay, uwan na, Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitadtan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, Ela. Pasensya kan, Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman kaninsan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Ada nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan.
Ay na, pasensya kan nagbaliw nga minti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Isuasag pa min sa anak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay, dihaan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi, baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag sa ini, nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag sa ini. Impos na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikon. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababae na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Naamwandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan yang araw da. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no asino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra? Si kamat gam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan akon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di ko nam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan ti lubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam lang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay,
Agyaman ako na Ela Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ela agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. Anusak ti kastuya pagsapulak. Tapno ada pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas daw. Kanayon kumatamamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin.